Shwa bagi election commission kari India kan penbena ya kata ring ni ke benta ke MP election shiteng semoy kalong ke jingker khu ya ke National People's Party namar baki ladan ki nong yalam ke Voice of the People's Party menta kesengi kila penyaso ya ladi syake NPP yakini ki balawan rong syake NPP la pediang buram do chief organizer NPP nongkram blok o ba lambo mangyang ha ke jing sakhilang ukur tong MP ka party Dr. DRL Nonglat na lor ki weipan Kini ke jingwan penyeso ke daya kesengi bagi NPP ke penlong ke jingyan lang jengki nong tre ke parti ban pen itu ya ukur tong MP by election u Dr. DRL Nonglat ha ke jingyan lang ke belalong ha Hollywood Hall light korengi. Uway na pedang kini ki katto kat ningut ki bala penyeso ke NPP uday uba markas mouth ho ubala kamru uba uday usnar ya lap election ba hakmat jeng VPP nongkrem bat na pedang jeng u ki danru ki long kemi. Kita lawan pres NPP dengan community bakal kita buatkan sikwewu kibala buat menang berapa kita jong VPP kami redur bat kedusur di kasih cara bat kejing plan nombor tahun kita sendiri riti beliau di play ini ya kibok kibampi mau play thank you Harnoy lanong pren Kemudian Ikong Iba Sisha Kamuan Baru kau jadi daihat BPP Baru kau jadi daihat di mana kau BPP mesti merawat kasih mesti bermenang yang kawat kasih nak bentar ke parti pemain nak bentar ke join ke NPP party Mama dia amnai mesti temang apa sang perang dan lain bisa perang perluan aku doktor lagi singkon relationship iklan man kapag lebat lagi mo kina ki gidaw re ngam kula ba tu amne kayu sa kawai ban itu ne kami dai mo kalau bi yang apa kami ko rohi na taraw kaplong yang nga katuan di grup project ni mino ang register kaya mulai kumati nomor kami BP mo muswa tingla mino menta kaya gidaw di ma itu dengan mo desi di ini itu dia pun bukan apa percaya mengkam benar yang detail banyak batanya kita ini Kaya kadaw ko perlong yang pengajian aku makan di kapor banwan ban ai kecik kersian ye doktor dia ada nonglat nomor bangaladap ban mat isibun kecingnya dan jonga bat ke parti VPP ena takadangam kwasyo ban itu kadaw nomor sotu kapaton kading katadam kami Ladangan dia tu kita ki goro kan cerong kan tu ya kapor ye gini ginong keren ki bersyadin. Hendak ginong dia tu ya kata ya saya keren. Akibat pat ki meeting ki ban sabu bagi bersenario banyak keren banyak tai ki goro ye goro ki ke laja. Hakini oh dia ko bilakang telas pak. Ini apa nu pak? Ini lah pembekir. Belum masuk la kang pala te ngalang independent small jingker kule bangayo man exercise ya kataong ya ka franchise kita na ya ka man ji ya ka small to mangai manji de okay kanang banganang bat ka po te anda nala research ban ito way unge doktor nong lại mo de kay bangala anda ngala ade ngoyo I ya kawai impact pejong u ngan bu di betal lengkap ngoyo I kawai impact jong u komu sekolah komu PhD degree komu doctorate hakas ko ba ni Pakai ko mga iyo kalong gani. Pula long senior ha kung uta unang hikay ubala bat pinaliho doon ka assistant professor assistant lecturer ng ta Paul Gerida Paul ni professor pilabat professor sa ilabat yung katan professor ibahat do top bakin po siya katan professor pihak banjat certain challenges but Hakadinya day jam ibat ka school ba ni ru kani kalong kay kabahang manak
Pilih ini profesor in kukur dan cikate kihaban kami student. Kihaban kan student berarti ban pelum PhD itu ban pelum doktorat.